yabipfuriza ubutabazi buva ku Mana guhera mu kwezi kwa munani. Nimwitege kwakira ibisubizo, niwitege kubyara wa mubyeyi we, niwitege kwakira umwana wa mupapa we, niwitege kwakira akazi, niwitege gukora mariage nkuko yakubwiye, niwitege gusubira mu buzima bwawe nkuko yavuganye nawe. Dore Imana igukuye ku musozi w'amarira, dore Imana igukuye ku musozi w'agahinda, dore Imana iguhuje n'umuryango, dore Imana iguhaye visa, dore Imana iguhaye ico yavuganye nawe, dore Imana igusubije umutahe, dore Imana igusubije kurira indege urangura mu Buhindi, urangura mu Bushinwa, urangura Dubai. Dore Imana iguhuje n'igitangaza, ariko ntuze wibagire. Muraho mwese, ndabahaye mwiriwe na mwaramutse aho mutumbereye bivanye n'ibihe cyangwa se n'ibirere cyangwa se naho muri mwese, ndabaramukije cyane mu Imana abaho umugisha. Iriju cyangwa se uyu mubona imbere yanyu kuri kamera ane Revera Pasteur Jean Baptiste Nsengiyumva, nkuko tumaranye iminsi haba kuri Mugabe TV1 nonga kuri channel shasha umukristo ninde TV1. Mwese ndabakiriye cyane abariko baradukurikirana ku biganiro turiko turashiraho, abariko baradukurikirana muri komara tuyagisha muri comment. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibahezagire gushikira ibikorwa, gushikira umurimo, kudushikira ku biganiro bicanga kuri umukristo ninde TV1. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane ibikorwa muri ko murakora no kudushigikira no kubitwereka muri comment muri ko muraduha. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Ndashimira cyane mwebwe muri ko muratuyagisha bacanye box kuri telefone, kutuyagisha kuri WhatsApp, batubwira ko ibiganiro biko biraca kuri umukristo ninde TV1 biriko birabageraho, abariko baradufasha kusharinga ibi biganiro byacu. Imana ibaho umugisha. Abariko batariko baribagira kugira comment hamwe na subscribe zabo, Imana yo mu ijuru nibahezagire cyane kuko muri ko mudufasha uyu murimo kandi muri ko mudufasha igikorwa kiriko kiraca ngaha kuri channel ishasha ya umukristo ninde TV1. None tusubiye kubonana cyangwa se dusubiye kugaruka ngaha kuri kamera, twipfuza cyangwa se tugomba kubagezaho message y'Imana cyangwa se Imana iriko iravuga, Imana iriko irayaga namwe, cyangwa se ikijuru riko riraganira namwe natwe kugira ngo kitugereho cyangwa se kisohore ku bana bayo. Uku kwezi kwa munani ni ukwezi kwiza kuri wewe na jewe, kuko Imana kiduhaye ubuzima kandi kidutije ubuzima bwo kubaho, kuba dukomeye, kuba dutambuka, kuba tuvuga uko byaba bimeze kose. Turashima Imana kandi dushima Uhoraho. One munyemerere tubande dushima Imana, hama tubone kwinjira mu gikorwa cyangwa se tubone kwinjira mu ijambo ry'Imana yagombye kutuganira uyu munsi. Imana nibaho umugisha. Turagushimiye cyane kuri Imana utugirira neza, tugushimiye gusubiye kutwemerera kugaragara ngaha kuri kamera kugira ngo dushitse cyangwa se dutange message y'ico wavuze ku bwoko bwawe ku mahanga yose. Ni wakira icubahiro. Turasengeye aba bantu bariko baradukurikirana ngaha ku mukristo ninde TV1, abariko baradukurikirana bari muri Afrika, bari mu bihugu bya Europe, Canada, Amerika n'ahandi. Ubaho umugisha kandi ubahezagire. Mwemerare kugira ngo iyi video abazayibona ize ibubake kandi abantu bose bahagaze bizeye kubwira amajambo agira ibyo abafasha n'ibyo ababohora, bagira aho bavuye naho bageze, imirimo yawe igaragare kandi imenyekane muri byose. Mu izina ryogera Kristo mu Imana tse kwizeye kubikora mukuru wera. Amen. Kaze cyane mwene data uri kuradukurikirana, kaze cyane mwene data uri kukurikirana ibiganiro biko bica kuri umukristo ninde TV1. Nzi neza ko hari cyo biriko birafasha, nzi neza ko hari cyo biriko birakubakaho. Dufite amasengesho turiko turakora yo gusengera bantu cyangwa se yo gusengera abanyamurenge nkuko twabivuze. Iyi ndwi turiko turasenga kandi uri kurasenga Imana iguha umugisha. Wewe uri kurasengera
abantu nkawe cyangwa se ubu bwoko nubwo utaburimo ariko ukaba uri kubwitangira, Imana yo mugira guhezagire. Hari ibintu bizotumenyekanisha ko turabana b'Imana by'ukuri n'urukundo. Hari bizotugaragaza ko turi mu rukundo by'ukuri ni gukora iki jambo ry'Imana rivuga, tudahagaze ibyo twitwa, tudahagaze uko twita, tudahagaze ibyo turi, ahubwo duhagaze ku rukundo Kristo yakunze abantu biwe kuko ijambo ry'Imana ribivuga. None uyu munsi cyangwa se aya masaha nari nkuzaniye ubuhanuzi cyangwa se nari nkuzaniye message kuri wewe ugize iminsi uri imbere y'Imana, kuri wowe ugize iminsi uri kurarira Imana, kuri wowe ugize iminsi wipfuza kumva ijwi ry'Imana, kuri wowe ugize iminsi wipfuza ko Imana igira ikivugana nawe, wowe ugize iminsi uri kurarira, wowe ugize iminsi uri ku musozi, wowe ugize iminsi uri ku mazi ubabazwa n'ibihe bikomeye, ariko narinje kukubwira ngo humura, mu ijuru hari Imana yumva gusenga, kandi mu ijuru hari Imana yumva amasengesho kugira ngo itabara abantu bayo, kandi kugira ngo isubize mu imbaraga abayimenye, abayikorera n'abagize iminsi bipfuza guhura n'imirimo n'ibitangaza by'imirimo y'uhoraho Umwami Imana ku buzima bwacu. N'iby'ukuri hari abarembye baravuga ngo Mana yacu twarakubonye. Iyo umuntu avuze Imana aba yahuye nayo, iyo umuntu avuze Imana iba yamwigaragarije, swate mu byajya cyangwa se mu byo yambara, cyangwa se kwigisha abana, cyangwa se kumurihira amadeni, cyangwa se kumuha urubyaro, cyangwa se kumuha akazi, cyangwa se ibikorwa byose Imana ikoze biciye mu isengesho wasenze no mu ijambo wakiriye, ibyo byose ni ibikorwa Imana iba yakoze. Hari igihe Imana ibonekera mu gikorwa iciye mu bagenzi, cyangwa ikabonekera mu mirimo iciye mu muryango, cyangwa ikabonekera mu mirimo inyuze mu ijambo abakozi b'Imana bahanuye, wamara kwizera rigasohora ukamenya kwaho Imana yahakoze. Rero ndashaka ngugezeho message muri kwezi kwa munani, ndashaka ngutangarize ko hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Uku kwezi kwa munani hari isezerano Imana igiye gusohoza kuri wewe. Uku kwezi kwa munani hari ubugwayi Imana igiye kugukiza. Uku kwezi kwa munani hari amarira Imana yumvise nyuma isohoje isezerano gico yavuganye nawe. Sinzi ibyo umaze iminsi ubwira Imana, sinzi amarira umaze iminsi urira Imana, ariko nagomba ndakubwire ngo hari amarira Imana yishuye, hari agahinda Imana igukuyeho, hari agasuzuguro Imana ikuvaniyeho, hari ubuzima Imana iguhinduriye. Haleluya. None ndashaka dusangire aya majambo ari mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, cyangwa se mu gusubira mu byagezwe mu bice 8. Ndasoma imirongo mikenya ibisigaye ndaza kwivugaho. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Mose yibutsa abantu iby'Imana yabakoreye byose. Nagomba ndakubwire yuko uko byagenda kose hari iby'Imana yagukoreye, hari iby'Imana yakoze kuri wewe, hari iby'Imana yakoze mu rugo rwawe, hari iby'Imana yakoze ku bana bawe, hari iby'Imana yakoze mu ruhande rwawe. Mbere yuko babazwa n'ibyo ubona imbere yawe, ndashaka kubanza usubiza amaso inyuma iby'Imana yagukoreye. Haravuga ngo ibyageze byose mbagera uyu munsi mu byitondere mu bishitse, kugira ngo mubone kubaho mugwire, kugira ngo mwinjire igihugu Uhoraho yarahiye basogokuruza banyu kwazokibaha, kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabayoboye mw'imyaka uko ari 40, kugira ngo abacishe bugufi abagerageze amenye iri mu mitima yanyu yuko muzo kwitondera ibyageze byiwe cyangwa se mutazobyitondera. Nuko yabacishe bugufi yemera ko musonza, araheza abagaburira amana mutari muzi basagokuruza abanyu batigeze kumenya, kugira ngo abamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kujya gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa kuhoraho. Impuzu zanyu ntizabashiriyeho, canke ibirenge byanyu ngo bibyimbe iyi myaka uko ari 40. Mukwiye kumenya mu mitima yuko Uhoraho Imana yanyu abahana nk'uko umuntu ahana umwana wiwe. Muze mwitondere ibyageze by'Uhoraho Imana yanyu, mugendere mu nzira ziwe, mumwubahe, kuko Uhoraho Imana yanyu abajanye mu gihugu ciza, n'igihugu kirimo imigezi n'amariba n'amasoko byatobotse mu myonga no mu misozi. Ni igihugu kibamwo ingano na sayiri n'imizabibu n'imisokoni n'amakomamanga. Ni igihugu kibamwo imyeroni n'ubuki. Ni igihugu muzokenerwamwo ibyo kurya, mugire ico ntimugire ico mugikeneramwo. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare
n'imisozi mushobora kwimba miringa, muzokwama mu gahimbo mushimire Uhoraho Imana yanyu igihugu ciza yabahaye. Amen. Nari mfite message ngomba gutambutsa ku bantu bamaze imisi bavugana n'Imana, agomba ndababwire ngo mureme Uwiteka arabibutse. Abantu mumaze imisi mubabajwe n'ibihe murimwo, nagomba mbabwire ngo uku kwezi Uwiteka arabagarutseho. Imana iributse amarira yanyu, Imana iributse imibabaro yanyu, Imana iributse amarira yanyu kugira ngo ibagirire neza. Mose ngabwira abantu ngo mwibuke Uhoraho yabanye namwe iyi myaka uko ari 40. Yemeye ko mugenda n'amaguru, yemera ko mugenda n'ibirenge iyi myaka yose. Ntabwo imyenda yanyu yabahereye ko, ibirenge byanyu ntibyabyimbye, kwara kugira ngo amenye ibiri mu mitima yanyu. Hari abantu Imana imaze imisi yitegereza mu mitima kugira ngo igire ibyishitsa kuri bo. Hari abantu mumaze imyaka mwipfuza urubyaro, mwari mumaze imisi abantu babasuzugura, barabavuze, barabatutse, barabacyojeje. Hari ibyo Imana yari kirareba, ariko nagomba mbabwire ngo hari ibihe Imana irangije kuko Imana iguhaye urubyaro. Dore warugize imisi utagira akazi, ariko Imana iraguhaye akazi. Warugize imisi uriho wipfuza kubona visa kugira ngo umuryango wawe uve muri Afrika ugushikire muri Europe cyangwa se ugushikire muri Amerika, muri Canada. Hariho aho wari kuraca. Imana imaze imisi ireba mu mutima wawe, kandi kuba imaze imisi ireba mu mutima wawe, Imana ikugiriye neza. Dore Imana iguhaye visa y'umuryango wawe. Hari abantu mumaze imisi mwipfuza kubona ubuzi, mwari mugize ibihe mwipfuza kubona ubuzi, nubwo mutaronse ubuzi nkuko mwari mubikeneye, ariko ku kwezi kwa 8 dore Imana itanze ubuzi. Imana iraguhaye akazi, Imana ikugiriye neza. Yari kirareba ibiri mu mutima wawe, yari kigomba kumenya kuzo kwitondera ibyagezwe nuko utazobyitondera. Ishure wari umaze imisi urimwo, ni Imana yari kirareba ibiri mu mutima wawe. Haleluya. Hari abantu benshi Imana inezereje guhera muri kwezi kwa 8. Hari abantu benshi Imana ikuye mu bihe ishubizije cyangwa se iteretse mu byishimo. Hari abantu benshi Imana ihojeje amarira muri kwezi kwa 8. Imana ihaye umunezero. Imana yantumye kuri wewe ugize imisi ubabajwe, ugize imisi unanijwe n'ibihe, ugize imisi unanijwe n'ubuzima. Imana yo mu ijuru irakwibutse kuko ugize ibihe ku musozi. Dore Imana ikumanuye ku musozi kugira ngo iguhoze amarira. Dore Imana ikumanuye ku musozi kugira ngo iguhe urubyaro. Dore Imana ikumanuye ku musozi kugira ngo ikurengere, kugira ngo igukure mu gasuzuguro k'amajambo y'abantu. Ariko Mose arababwira ngo ntimuze mwibagire. Irigiri niryo jambo Imana yambwiye kubabwira. Dore Imana ishikije ibyo mwasabye, ariko ntimuze mwibagire. Hari abasezeranye kuzogaburira imfubyi, hari abasezeranye kuzofasha abagowe, hari abasezeranye kuzogirira neza abarushe. Ntimuze mwibagire Imana yabagiriye neza. Nimuze mwibagire Imana yabatabaye. Nimuze mwibagire Imana yabarinze ibi bihe, itemeye ko mubabazwa, itemeye ko mupfa, itemeye ko mugenda gusa, yemeye ko mubahiye imyaka mugenda mu mwenda umwe ntubashirireho. Yemeye ko mugenda muri iyi myaka, ntiyemera ko muba nkuko abantu bari babitegereje, ariko ibarinda amarira kugira ngo bageze ku cyo yavuze. Ndabipfuriza ukugirwa neza n'Imana. Ndabipfuriza ubutabazi buva ku Mana guhera mu kwezi kwa 8. Nimwitege kwakira ibisubizo, niwitege kubyara wa mubyeyi we, niwitege kwakira umwana wa mupapa we, niwitege kwakira akazi, niwitege gukora mariage nkuko yakubwiye, niwitege gusubira mu buzima bwawe nkuko yavuganye nawe. Dore Imana igukuye ku musozi w'amarira, dore Imana igukuye ku musozi w'agahinda, dore Imana iguhuje n'umuryango, dore Imana iguhaye visa, dore Imana iguhaye ico yavuganye nawe, dore Imana igusubije umutahe, dore Imana igusubije kurira indege urangura mu Buhindi, urangura mu Bushinwa, urangura Dubai. Dore Imana iguhuje n'igitangaza, ariko ntuze wibagire. Ntuze wibagire. Nimwamara mukajya mugahaga, nimuze mwibagire imirimo Imana yakoze, ibitangaza Imana yakoze. Muze mwibuke Imana yabanye namwe mu bugaragwa, muze mwibuke Imana yabanye namwe mu nzara, muze mwibuke Imana yabanye namwe mu buzima bubabaje,
muze mwibuke Imana yabanye namwe mu buzima bwo gutabwa n'imiryango, muze mwibuke Imana yabanye namwe mu buzima bwo kwigisha abana banyu bigoye, namwe muze mwigisha abana b'abandi, mumenye yuko Imana ariyo yabikoze kandi yuko Imana ariyo yabagiriye neza. Ntimuze mwibagire, ntimuze mwibagire, ntabwo Imana yabikoze kubera kwanka, yagomba kumenya ibiri mu mitima yanyu, imenye ko muzo kwitondera ijambo ryayo no ko mutazoryitondera, imenye ko muzitondera ibyagezwe byayo, muze mwirinde kwibagira, kuko hari abantu Imana inezereje, hari abantu Imana itabaye, hari abantu Imana ihojeje amarira, haba mu bihugu byacu bya Afurika cyangwa se mu bihugu by'i Burayi. Hari abantu Imana ishubije, Imana irambwiye ngo irabashubije, Imana irambwiye ngo irabishuye, Imana irambwiye ngo yishuye kumarira mu mazi imisi murira, Imana irambwiye ngo yishuye ibyo mu mazi imisi musaba. Ariko ntimuze mwibagire, muze mumenye ko ari Imana isubiza, kandi ko ari Imana yumva gusenga, ari Imana yumva kandi igasubiza amasezerano. Mose ngo yibutsa abantu Imana ibyo yabakoreye. Nanjye nagomba ndakwibutse, ntuze wibagire ibyo Imana yagukoreye, ntuze wibagire iminsi ubaye mu bugaragwa, iyi minsi ugenze uko ari imyaka 40, ntuze wibagire ibi bihe, ahubwo uzugumane n'Imana, uzugumane n'Uhoraho, uze wibuke ibyo yakubwiye kwitondera no gushitsa. Imana yo mwijuru baho umugisha, Imana yo mwijuru bagiriye neza, Imana yo mwijuru bahezagire, kandi Imana yo mwijuru ibanezereze muri byose. Wakira ubuhanuzi bw'Imana muri uku kwezi, wakira umugisha w'Imana muri uku kwezi, wakire ibitangaza by'Imana muri uku kwezi, wakire gukira no kubohoka muri uku kwezi, wakire gusubizwa amasengesho maze imisi usenga muri uku kwezi. Ndahanurira urugo rwawe, ndahanurira abana bawe, ndahanurira umuryango wawe. Dore Imana irakugiriye neza, ariko ntiwibagire. Dore Imana iguhaye urubyaro, ariko ntiwibagire. Dore Imana iguhinduriye amateka, ariko ntiwibagire. Uzumenye ko ari Imana ibikoze kandi ibiremye. Imana yo mwijuru guhezagire, kandi Imana yo mwijuru kugiriye neza. Warahezagiwe n'Imana. Amen. Tugiye gusenga, kandi ndakwipfuriza kwakirira ijambo nk'ubuhanuzi bw'icyo Imana ivuganye nawe no kumaza imisi uvugana n'Imana. Turakomeje amasengesho nkuko turiko turabivuga. Ntiwibagire like na comment ndetse na subscribe yawe irakenewe kugira ngo urushirize kuzamura uyu murimo, ndetse no gusangiza n'abandi kugira ngo barushirize kumva bari kumwe n'Imana kandi bafashijwe n'imbaraga z'Imana. Imana ibahezegere kandi bagire neza. Mwami Imana bahe umugisha muri byose. Mureke dusenga Imana. Urakoze Mwami Imana kubwira ijambo, kandi urakoze kubwira message wampaye gutangariza ubwoko bwawe. Nyemerera abantu bose bakirira ijambo rigira icyo rifasha n'icyo ritabara ku buzima bwawe. Kwezi kwa munani utanga umugisha, kwezi kwa munani utabara abana bawe. Wemeye ko bagenda n'ibirenge ariko ntibyabyimba, wemeye ko amara imyaka 40 imyenda yabo ntiyashira, wemeye ko basonza ariko ntibapfa, wemeye ko babura akazi ariko ntibishwe n'inzara. Ariko ijambo rirambwiye ngo ku kwezi kwa munani ni ukwezi ugiye kwesha icubahiro kuri aba bantu, kuri ubu bwoko bwawe umaze imisi bubabashwe n'ibihe. Urakoze ko aba babyeyi bahaye kubyara, urakoze ko iyi miryango yitabaye, urakoze aba bantu ko bagaburiye, urakoze yuko aba babyeyi ubasanze ubaremesheje, urakoze ko ari abo haye visa zo kugirana imiryango yabo basange, urakoze kuremya amashimwe ndasanzwe mu mitima ya benshi. Ni wakira icubahiro kuri Imana, ushikije ijambo ryawe ibyo rivuga. Ngwino barinde kwibagira, ubarinde kuba mu gahimbo ko kwibagira, ahubwo batabara banezereze, baze bahore bashima, ndetse n'abandi bibasoreho bibagereho, ndetse n'abandi bazamugwe nabuzamuye. Umugisha wawe n'amahoro n'umunezero bigaragara imitima yo muri byose. Hezagira aba bantu, hezagira imiryango, hezagira aba basore, hezagira aba bakobwa ukoreye mariage, aba basore ushikirije amasezerano, aba babyeyi ushikirije amasezerano, izi mfuvyi n'aba bapfakazi ugiriye neza. Turagushimiye ko uku kwezi hari amashimwe uremye mu ngo nyinshi mu mitima ya benshi. Akira icubahiro kandi akira amashimwe mu izina ryawe gera Kristo mu Imana bisene twizeye ko bidukoreye nk'uko ruwera. Amen. Murakoze Imana ibahe umugisha, mwarezagiwe n'Imana. Amen.